von Kroatien. Kako raste broj prekršaja kod Gruzijaca u drugom poluvremenu. Žuri sada Eduardo. Čeka ga tu Hubutija. Eduardo. Evo ga! 2-1! Ma tako je! Eduardo Kalinic 2-1! Sve se u 2 minute okrenulo! Dvije kompletne situacije i dali smo 2 gola. Odlučnost Dujmovića prije 2 minute i sada Eduarda da sjeme. Kakvo oduševljenje i na tribinama i na svečanom dijelu poljskog terena. Skočila je kompletna klupa i cijeli stručni stožer, gotovo da su ušli u igralište. Ostavljeno za Kovačića, Kovačić vrlo lijepo je prolazak kroz sredinu, Kovačić cijelo prostora za udarac, možda i prema vratima dolazi Srna iz pozadine, Srna će potegnuti i zabiti, bravo, I kad je teško mi smo skupa, srce ovdje kao buban lupa, kad vas vidim to je ljubav, more Istra, Lika, Dunav sve, ko da nisam vidio već dugo, zato da na srce mi je puno i da mogu ne bi bilo drugo, samo tebe ja volim, sve dok moraš u bol, samo tebe ja volim, i nije me briga šta bilo ko misli, 21. pogodak našeg. Samo zovi izog, ustaće svi sokolom, nek cijeli sve čuje da naša sad pjesma se ori. Pored Drave, Jadrana i Save, tvoje pobjede se uvijek slave. Napet hrvatski sine, neka tresu se tribine. Osmijeh čuvam za tebe, samo za tebe. Voljeću te i kad anđeli isprate me. Modrić i Makedonaca tu okolo, Mandžukić je sada tamo na boku, Mandžukić je evo se u sredinu, evo pogotka! Evo pogotka, 1-0! Nekad se pomolim tiho za sve ono što je bitno, stisnem zube kao nitko, svi smo na tribini isto. Kada čuješ navijača pjesmu, kada vidiš naš grb na dresu, digni ruke, pozdravi Ratku, znaš da vrijeme je za tekmu. Iz ničega smo dobili priliku da zabijemo, iskoristili smo je! Još jedan prekid, još jedna prilika za Srnu, opet je tu na rubu 16-terca. Šemunić, Srna, oštra lopta u 5 metara i da! Nek cijeli sve čuje da naša sad pjesma se ori. Zastala je Srbija, ovo je kometak uletio i Tvoje pobjede se uvijek slave. Napet hrvatski sine, Mandžukić ide prema njemu, Mandžukić je 1-0! 53. minuta, Samijana Mario Mandžukić! za tebe, samo za tebe. Voljeću te i kad anđeli isprate me. Suze i osmijeh, čuvam za tebe. على الخلف لرفيقه بيرسي، توزيع منتظر، هدف جول! جول! يا له من هدف من مانزوكيتش، نفس
السيناريو اللي حدث في بداية الشوط الأول من نفس اللاعب مانزوكيتش بالراس بنفس الكيفية. هدف مباغت تماما في نفس التوقيت بالثانية تقريبا يتمكن اللاعب مانزوكيتش